Si tuko na vikombe mob. Kombe ya kwanza yenye tulibeba kabisa ilikuwa ya Samia ya mheshimiwa Mudenyi. Tulicheza hiyo tournament, tuko na hiyo trophy, tulishinda once 3 years ago. So hapo tumekuwa machampions, and then tuko na trophy nyingine yenye tuna defend mpaka saa hii, Wanyama Cup, the last one that was played. Si ndio machampions kwa hiyo trophy, na trophy zingine ndogo ndogo zenye zimekuwa tumeshinda tu mingi. Challenges kwa team ni mob, especially like in this region. Challenges that tunapata ni kupata players on the ground all the time, because most of the boys tuko nao ni boys wa shule. So most of the time kama kwa shule unapata team inaenda chini kidogo, but kama wako team iko sawa. Alafu kwa tournament yenye michezo yenye inaendelea sasa hivi ya Rich. Nini unataka irekebishwe? Vitu mob zinakuwa corrected, especially place ya taking of documents ama players, vitu kama hizo, then officiation kiasi. But so far tunaona tournament iko fiti, imepangwa vizuri, organization iko poa, tunaendelea vizuri. I can say nikirate kwa tournament mingi zenye nimeona iko poa, imepangwa vizuri.